i ke statement jong anak ke pos kalau baik ba ni kuai no ba ka election ka deban ni kata pada kamsyong hangi kasyong ha government kasyong ru ha ka taka delimitation committee hoi ngitip ngai i lang bakila thai kubur bakila summit menen tenre ko mangala ong mentan ba adu mentan ngimpat yo ya kata ka kopi jom kata ka report ti oki wara asya tingin sepe asya ka wei na ki kriteria hi kalong ba ki konsumsi baro kimia kinumia dunae hakinom kebut lani kan numbun mu ka di bandan ka balance tehoi isu tu kamla kamlong ka basuk ban pendekat ya baro ultimately konsumsi dah kajuk ka numbers kamu kandani konsi ke bantam sang hajar dia kata 6 lah banlat te bat kajing temuru kam da de tang ya numbers ke voters kajing temu kalong ba geographically ru haperha convenience kenapa ka konsi kan long haju mo kan sup kan lek kawan jong tu nomi khwan pada jong tu konsi kan mateng-teng la da panjam ya usah siliang wa nani udan sekawai pat ka district nani udan sekawai ka subdivision tekan siam stop tena takadau kamut ka jing pia konsi kam damut pan base tang ka popul ka jing don de voters nani de ban pet tu geographically ka biang ne tangai kalau bet lada kala biang te kamut kan habias tena lada kampat biang pat mereka pengasuh ka pangasu kia kan dia kalau bahaduk mentang impat yo te tak report dengan 4 yok berstudi kumnungan aduh mentah nama station lah syai jadi kan normal station kebala pentip do serman mentala si benai tam ke kumbang jule hati station di submit question di jumi ni submit motion di resolution te katai ke bang ni mut ban la syai te kata ka jing ong do pi ke we dei ba ta report nak kalian ke jumi aduh mentang